Shukor nakaslem jong unongsan hima. Ki Pulet Kathana Jorabat Balalam Khmadu Joint Commissioner of Police Guwahati Henneka step kila yok ban kurup ye ukanja Bashong Dor Khatsan Klor Tengka Na kawai katrak badan ye unamba HR Laipra T Arkhandai Iwailai Kabadang wan na kejela Manipur Shakanong ba Guwahati Ki Pulet ka Assam ki bayok jengte lupa halor keneka kambian Kila penlong ke jengpen ap syrep Henneka step Bat hadian kumba katu kat ni layo ban kem no ya kini katrong. Bat hadian ke jing talasi ya kini katrong lalap kumba lai pau arsong ukanja bakia kumba arhajar san 4 kilo balabu re bah hadian ki berni balathep ya using. Halor kini ka jingja ki Pulet ka Thanat Jorabat kila kem ru ya arngut ki brio ki balatep kerteng kum Ashok Kumar na ka jela Haryana bat ubhu Pendra Singh na ka jela Uttarakhand. Ki badan kti halor kene ka kam khaye bean bat ka jing toket halor kene ka jingja kadang ya chakman जोराबाट पुलिस चौकी की टीम ने भारी मात्रा में गांजा समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आप देख सकते हैं ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। यह अभियान गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर Ayo,